لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي خلق وبرأ وسوى وقدر فهدى وخلقنا لغاية عظمى ولم يتركنا هملا بل فرض علينا واجبات ونهانا عن المحرمات. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله
وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين وأشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله يراقبنا وينظر إلينا ويعرف أحوالنا، فعلينا أن نستشعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى لنا ولأعمالنا، فأينما نكون مع الله سبحانه وتعالى كما قال: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو توود سنيد هندد يتد تاغود دي تاغور فو تاوي هاي غوتو واللالم. en yettimo ko kanko woni Allah goto reweteɗo handude e rewgol mo tawata si o hoddirani goɗɗo peewal majjinowo ala, si o majjini goɗɗo laawol hollitowo mo laawol fewna mo ala. hiɗen qirrito haqqe makko wonɗo e hoore meɗen ko yen rewmo kanko tun wata en wattudumo e hay huunde, kanko tun dewal hertani. hiɗen seedo ko o bajjo ko o gooto, ko kanko tagi en ko en maccuɓe makko, ko en hanuɓe mo rewde laɓɓinana mo dewe. hiɗen seedano nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib o ko o jiyaɗo Allah, wona kanko woni Allah, kono ko o nulaɗo Allah, ko o suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓen fof, nela e tagore nden fof, nelira diina peewal, diina nunɗal, diina yurmodiral, diina nena gotoyagal. hiɗen seedo kadi wonde o yottinno ko o nula kon, o laaɓani mofteɗe reedu, o holli, o ɓangini, o feññini, o elti, o ekkiti, o acci en e laawol feewugol yet jalbugol henti jemma ñalorma no fota, ko accitangol laawol ɗo jokka laawo e wokkoygol wokkoygol ko mo faalaka peewal, mo faalaka aljanna. yo Allah dandu en ɗum. yo Allah o juulo e wonelaaɗo meɗen, o hisinamo, o juula e sahaba e makko ɓen fof e yimɓe suudu makko ndu, o wattida en e maɓɓe en fof, o hisina en kisi e duumiɗo. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasi yo hoore an taho mi wattan onon kadi ɗon hulen Allah subhanahu wa ta'ala. hulugol Allah o wona dogugol suuɗo, wona natugol e pammeji, ma yaha e jooli, ma ƴawa e hoore leɗɗe, ma towna kuruji soka baafe, ma suddo suumo. ko ɗaɓɓutugol ko Allah yamiri yo waɗu kon, eto anda ko honɗum Allah yamiri ɗum, ko honno on tigi waɗirta, o waɗira no Allah yiɗiri non. o eto o anda ko Allah tongani en kon, ko haɗi en kon, ko harmini kon, on tigi rento, o wakkilo, o wawta wonki makko kin, fi kala wonki koko haɗa kon ko ɗum welataki, no lewñaniki ha ahabbu shay'in ila al insani ma muni'a, kono eto o wawto wonki makko kin, o acca ko Allah haɗi kon. hara o rewirali Allah sina no Allah yamiri non, no Allah hollirno nulaɗo mum on, nelaɗo holli mofte mum ɗen non, hara ko non on tigi rewiri Allah, wona yo faggitan hoore makko, wona yo moƴƴinan hoore makko, laawi no o rewiri Allah. o laɓɓinan Allah deɓe ɗen, hara o shirkali fes, o waɗali yingo. ɗum ɗo mo waɗi ɗum haray o huli Allah, hara o heɓi njooɓa, haray janngo makko on moƴƴay,
haray hasbore makko nde newoto waɗen ɗum ko ɗum ɗon tum malnata goɗɗo wigol komi ɓi kaari mo kaari ɗum ɗon gaynata yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko golle moƴƴe ɗen golle ɗe Allah laɓɓini wiɗe ɗo no moƴƴi nelaɗo seeɗiti wonde hiiɗe ɗo no moƴƴi ɗum ɗo ko dewal ko ɗum ɗo haani waɗede ko ɗum ɗo si waɗanama Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum dandata on tigi ñande dargal si ɗum feƴƴi anden ko wiyete kon al muragabatullahi subhanahu wa ta'ala andugol so'a wonde Allah no renuma mo sutima mo aynuma wano andirɗen no si tawi neɗɗo joni no andi caméra no aynimo no jokkimo no surveilludemo ma police d'état no aynimo no ndeppitimo no jokkitimo no reenimo hiɗen andi o watta ko tawata laamu ngu no haɗi yo waɗu fewno ɗo mo watta fes ko honde o watta ko haɗa kon ko fewndu ka o taññini haɗume o ɓen reenamo ko ɗon inta yo profitu fewndu ɗo neɗɗo on no o so'iri wonde Allah no wondi e makko Allah no reenimo no aynimo no sutimo no o so'iri ɗum ka ɓernde makko wo o gomɗin ɗum o hooli ɗum ko non o rentorta kono Allah subhanahu wa ta'ala o wi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum si yimɓe tato yahi gundagol beru maɓɓe ta yimɓe luttuɓe anduye ɓe sowni tikki awa ko ɓer hawato ala jeddo o wiye ɓe andu Allah woni nayoɓo maɓɓe on kamɓe ko ɓe tato Allah no ɗon kanko timmini nayo si tawi ko ɓe nayo ko Allah woni jowaɓo si hewta ɗum ko ɗiɗo ko Allah woni tammo si ko gooto ko woni e gerɗon ko yo andu Allah no ɗon kadi si ɓuri ɗum kadi o wi illa huwa ma'ahum si wona himo wondi e mo aynama kanu kala ka yimɓe wawi wonde koka fulawa kaka ngesa kaka jardin kaka joolol kaka fammere koka luumo faw no fota kanko no fotanamo ewniɗa sownditiɗa sawa'un man asarra alqawla wa man jahara bihi suuɗuɗo konngol e ewniɗo kanko no fotanamo tero yonti andu Allah no wondi e makko ɗon o wi thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama refti noon Allah humpitoya yimɓe ɓen o yeetoɓe o weƴƴitana ɓe o weeɓitana ɓe o holla ɓe noon ko ɓe golluno kon fewno ko ɓe suuɗotoɓe waɗa ñande dargal ɗon alayna muragabatullahi subhanahu wa ta'ala anden ɓay Allah no ayni en enen kadi ayni en Allah hunduni aynugol Allah ngol ko rentagol ko Allah haɗi en kon fil khalwati wal jalwati ka suuɗi ka weddagol e ka kene wewere yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe no jeeya e ɓure ko Allah okkunoɓe e tawti wakkilare maɓɓe nden kamɓe fewndu ka ɓe woni wo hiɓe andi kamɓe Allah hiɓe wonti ko ɗum waɗi ɓe suuɗata ko ɓe waɗa ko boni Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yande go himo yaha Makka wari ha e burure o tawi ngaynako wari o inni yeyanɗo dammu inni he susama yeyde min nami jeyi na dammi anni min komi halfinaɗo aynugol jom majji no ton o ala ɗo kono ko goɗɗo jeyi min nami jeyi mi susama yeyde komi jeyade o inni a yeeya mi jonne sa yiido e jom majji inna kullu ñaami ma maayi a wala ɗo a wata yaade holo ɗo ngam an ko an jofojo anna jawdi falɗa baw roto a jonaylan kullu yeeyende famodiren ɗo yaha inna kulli ñaami alanni karimo ɗo o inni kanko ngayna kon o inni hi jon dammi ɗin ala ɗo
kono jeyiɗo jon dammiɗinno ɗo faandi ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah no ɗo ɓay Allah no ɗo mi susta wadde hadi hiya muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni sowgol wonde Allah no ayni ɗum no reeni man min almuslimina alyawma yash'uru bi hada ash-shu'ur ko hombo e julɓe ɓen hande jogii nden so ande ɗon heddoda antum e bonnere nden antum e ko bonnete ko hay gooto wi'owo hey ko an ala yeƴƴitoɗa nano e ñaamo funnaage e hirnaage hay gooto ala ɗon ɗo min tu accira waɗugol ko bonni kon sabu andugol Allah no sutima ɗo gimo reenuma imo aynuma wa naafu ko ɗon ɓe addi ka qissa fewndo ko sonnajo on faala bondude e annabi Yusuf no Allah wino wa ghallagatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun debbo hettiɗo labaɗo pariɗo moƴƴintinniɗo ɓeygulanɗo o soki bafe ɗen fop o yinni awa ko an tongi hoorema Yusufu ko suka kecco tawata faaleji fuu no immi no jogii doole o wi awa dow ko an tongi hoorema ɗo hiɓe wi'a on gissa himo jogino sana mumum o yahi o ƴettoyi linsere ma wudere ma suddare o addi o buumi kum Yusuf ini ko no buumanɗa kum ko te ko yi'u ko wonde nge gerde kon o inni kon ɗo sanamuhu allahumma moƴƴina kum moƴƴinira kum juuɗe a hersi ma a hulita kum yi'u ko wonde nge wadde ko boni kon Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo sute himo reeni en hersatamo en wolatamo ɓay mi watta fes wastabaqa albaba wa gaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha lada albab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim ila akhir qissa on tumati Yusuf wippiti ɓe dogi ɓe aradiri ka dambugal debbo no haɓɓiti hewtotomo ɗo urtugo bafal ngal wippitamo ɓaawo jogomo waɗinamo ko faala kon Yusuf no haɓɓiti o hewta kon ɓe gerdi ɗo ka Yusuf hewta nanga bafal ngal ɗon tawi o nangi dolokke makko ɓaawo o wippiti o seeki seeɗa to kono Yusuf fooli uditi bafal ngal tun ɓe tawi no patron o kadari ida ko ɗon ɗo hada wa shu'ur bi muraqabati llahi subhanahu wa ta'ala boneji pus wonaɗi e waɗede ko tuma on tigi soyi wonde fewno ɗo Allah no wedditi Allah reena on tigi fewno ɗo ko ɗum waɗi ko heewi kam si ampoule ji no huɓɓi o ɗannina e ampoule ji ɗi o omba bafal ngal o yurnoka fenêtre ji est ce que hay goto renamo pooɗi taridoji ɗin fof ka haqqille makko joni ɓay yimɓe ɓen hay goto renamo ɗo kadi hay goto renamo hen ɓeyna huleteɗo ala Allah salatako Allah no salode kono salagol makko ngol wonande makko yo waɗu hara ala mo gollitirta on fi bonki on ko gollata kanko mo accuduma e hulgol mo ngol sa acciri sabu kulol makko ngol sina ɗum ko wonɗa yeddirde Allah kon fof ko alaji ɗi Allah jonnuma goɗɗo yeddirta Allah sina teral ngal Allah jonnimo siko zina o watta tere makko ɗen farji makko awra makko ko Allah tagi gite ko daarita ko harmi kon ko Allah tagi noppi ko heɗota ko harmi kon ko Allah tagi koyɗe yahoje ɗen ka Allah haɗi ton ko Allah tagi koyɗe ɗen kono kanko imo wano waɗi no fof hata sa fokkiti waggol ko harmi waɗa ketti daro ta gollata kono nan o yiɗi rewirede o yiɗa rewirede hara doole ɓay feere ala ko tawata ko volontaire ma an waɗirɗa ma ko volontaire man accirɗa ko Allah haɗuma ko idan wattanen fondo moƴƴi ɗan gurdam men hiɗen wondi e aynuɓe hiɗen wondi e malaikaɓe
heɓen wondi e ɓeɗo windoɓe kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ko windoɓe tedduɓe ko ɓe wira tedduɓe ɓe toñata a watta bonehum gotum ɓe winda e hoore ma boneji ɗiɗi ɓe teddi hiɓe nunɗi hiɓe moƴƴi hiɓe feewi kono hiɓe andi noon kala ko wonɗa e wadde ɓen ɗon malaikaɓe no ɗon ɓen no wondi e on tigi goɗɗo no ka ñaama goɗɗo no ka nano sa waɗi ko moƴƴi ko ɗon e ɗon ɓe winday bal sowe moƴƴum gotum no sowe waɗe 10 ha hewtateme ha yeeso to so on tigi waɗi ko boni windo ko boni on fuɗɗo windugol to en habbo mo taw sen no gasa o tuuba joni no gasa en astahfirullah no gasa o naɓa joni moƴƴum ngoo si on tigi waɗali noon ina windu gotum pettude ta multiplier mo fes e hoore ɗum ɗanmaki yiyata agabuna fikum malaikatum bilal malaikatum bin nahar malaikaɓe no woni lontodiroɓe aynoɓe groupe ñalluɗuɓe e ma ɓe wona ɓe waldata e ma waluɓe jemma ɓe wona ɓe ñalloyta groupe arɗo o ko 12 heures de temps woni service makko on ɓeɗo no aynude ma e nder o 12 heures de temps ko honɗum waɗɗa ko honɗum wowluɗa boneji ko waɗɗa kon fof e moƴƴereji ko waɗɗa kon yiɓe windude waɗa rapport ɓe hewtoya ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyna Allah ko ni men acciri o jiyaɗo ma e nder 12 heures de temps ko men wonde makko on ko ni o wawno ɓeya kadi ara ɗum ɗo ko ni woni lontodirde e hoore imminɗoɓe on no andi ɓuri ɓe ko ɗo woni muranno ɓay siko alhaaliji adna lamɓe ɓe ɓe imminay ko yahana ɓe piiji goo ko aynana ɓe audit ɓe imminay service de renseignement ji yahay ɗum ɗo e ɗum ɗo no gasa ɓen ɓe famodira toon e ɓeya ɓeyna non c'est bon ɗo menen ɗo min andi komin yettino mi anna min yettiniroya tawi ɓe jonnama enveloppe yi tekkugi gi heƴali ka jiifa fayda awa ɓeya hay ɓe yettinoya goɗɗum ngo waɗi nelɗo ɓe on anda ko woni e feƴƴude ga Allah subhanahu wa ta'ala kanko mo humpiti o wiyen ayna ma takun huwa ma'akum ayna ma kuntum Allah no wondi emen kala woka wonɗen ɗon e gandal makko ngal na jaati makko on kono gandal makko ngal humpitagol ngol renugol en hemo humpiti kala ka wawɗen wonde si tawi neɗɗo wawi moƴƴinde appareil o waɗa e appareil e ma kala ka yaaɗa e mo renuma ka écran ko Allah subhanahu wa ta'ala ronkata wadde ɗum idan aray ko woni jang julɗo on ko andugol fewndu wo fewndu Allah no sutimo Allah no renimo ko ɗum waɗi ko daraja ɓurɗo mawnude al ihsan an ta'buda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka rewiri Allah wasi hiɗa reni Allah wasi sutimo si a andi joni an e lanɗo on hiɗon sutodiri mo renuma ɗa reni mo pellet ko anduɗa hemo tongi kon ɗon o watta ɗon ɗum na sikke na jeejo a wasi tawi a wata rewirde noon Allah rewir Allah kan wasi tawi kanko Allah himo sutima an sa sutakimo min arqa darajat fi l-iman min arqa darajat fi l-ihsan min arqa darajat fi muraqabati al-insani rabbahu darajaji ɓurɗi towde ɗin fi yo neɗɗo on yo wonu fewɗo andugol so'ugol wonde Allah hino sutima hino renuma ko wonɗa gueɗe ɗon ko yimɓe ɓe rena kono Allah kanko himo reeni bal huwa aqrabu ilayka min hablil warid hay ɗaɗol hoƴƴudumagol ma ɗaɗol ɓernde nden ɗaɗol principal wongol e ma Allah no ɓattima ɓuri ngol ɗon ko waɗi himo andi himo humpiti ko wonɗa guerde kon fof himo andi nder ma e ɓaawo ma ko miijiɗa kon ko eɓɓuɗa kon fof himo andi kanko ɗum himo reeni kono kanko ko moƴƴo o suuɗay en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en moƴƴuɓe ka gundo e ka peñal aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى
وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واقتفى. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، واعلموا أنه يراكم حيثما كنتم ويسمع ما تقولون، ولا تخفى عليه خافية، سواء منهم من جهر بالقول ومن أخفى القول، ولكنه صبور شكور رؤوف رحيم. أسأله أن يعفو عنا عن زلاتنا وهفواتنا وسقطاتنا، وأن يعظم أجرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيتي الله سبحانه وتعالى كفؤلود إك حقود إك تمود هيدن إرتنو محقج مكودين هيدن ترو مبورال مكونغال هيدن يافنومو فالجريجي مندين بكاتوجي مندين ينتوري مجيجي ما يوفيونو إن yo moƴƴin alhaaliji men ɗin yo yaafo faljireji men ɗin yo tabintingen e hoore goonga e hoore ko yiɗi o yarli haa tuma mayde nden tawi en e muɗum. Allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe, hulen allahu on ɗaɓɓiten ko allah yamiri en kon waɗen dey, etoɗen anden ko allah haɗi en tongani en kon accen shirku, accen yiingo, accen tooñe, accen janfa. Itten ɗi jikkuji bonɗi e meɗen, wonen gonguɓe, wonen hunnoɓe aadi, wonen moƴƴuɓe, saabiji sottayɗe moƴƴereji ɗin, sokayɗe boneji ɗin. Hara en ño'aali, hara en toñaali, hara en waddindiraali, hara en ñaamaali haqqeji yimɓe. Wonen laawol kanelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahaba muɗum wonno ɗon jokke ngol laawol gurdal na ko juuti ko seeɗani mawɓe men buy ɓe yanguduɗen e ɗi nokkuuli ɗo. hande ɓenno waali ka berɗe ko neeɓi wo ko enen kadi tawtirita ɓe goto goto. idan anden allah subhanahu wa taala no reeni en ko wasi allah subhanahu wa taala o wi en يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. onoddi en inde gomɗinal ko onon yo gomɗinɓe, ko onon yo julɓe. Ko fiyon o noddiri en ɗum ko ɓay ko julɓe ɓen nototomo, ko gomɗinɓe ɓen jaɓantamo, ko ɓen konngol makko ngol hitti e muɗum, teddi e muɗum. O wi hene ko onon yo julɓe hule allah, taqullah, hule allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat li gadin. Wonki wo wonki yo ki ndaari ko honɗum kin hikkini yeeso jango fi heɓugol aljanna daɗa yiite. Mo ɓe yo ndaar yimɓe ɓen no gasa buy anda ko wonɗa gerde kono annoyiɗa andi ko wonɗa gerde ko. Wota konsomu piiji ɗin fof aduna ɗo de. Mo ɓe yo ndaaru ko honɗum waɗi fii janngo mum on, fii laakara mum on, aljanna heɓortaani ko jazaan bima kanu yamalun. Njoddi allah aljanna oyna ko njoddi ko ɓe golluno ko ɓe on tigi golla. wa qul i'malu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu walmuminun. Golle allah no reeni golle mon no sutiiɗe. Yimɓe ɓe julɓen kadi yiyay ko wonno gerde ko. Mo ɓe yo ndaaru ko honɗum woni e gollude fii janngo mum on, ka dewal, ka finde, ka gollodire, ka jawdi, ka jikkuuji, ka neediji, ko honɗum on tigi woni e wadde tawa mo tañƴini ɗum ɗo e yurmede allah nden. ɗum ɗo mo waɗi ɗum ɗo allah naademo aljanna, danda mo yiite. Mo ɓe yo ndaari ko on wonɗa wadde honɗum ɓurɗa jortorde ka allah, ko allah yaaforte. nelaɗo landino bilal, oni bilal woodi ko ngalɗinimi, minani liɓɓanɗe paɗe maɗen yeeso an ka aljanna. yeetin ko honɗum gollanɗa allah tawata ko ɗum ɗon ɓurɗa tañƴinade wonde allah naadima aljanna sabu ɗum.
Bilal miijito ini ko mi ɓuri tañinorde kon kala ka mi salligi wo mo mi salligi mi juuliremo darɗe ɗiɗi ko fanɗi o naafe maki ana kadi mo ɓeyo miijiti ko wonnange wadde kon ko honɗum ka haqqille ma tañƴiniɗa ko ɗum ɗo wonɗa e wadde ko ɓurta welde Allah tawa no gasa ɗum ɗon e yurmede Allah ɗum ɗon naadete aljanna dande yiite Allah wiye ndaaru de wal tanzur nafsu ma qaddamat li gadi yo wonki ndaaru ko honɗum ki hikkini yeeso janngo fii malegol fii dandegol malkiseede mo ɓe yo ndaara hoore ma woyi wattagullah huli Allah o tentini kadi fayin woyi inna Allah khabirum bima ta'malun Allah no humpiti ko wonnege gerde ko himo reeni himo suti etoɗen moƴƴinen alhaaliji men ɗi moƴƴinen jikkuji men ɗin etoɗen sellinen dewe men ɗen kara han dewal sellirta ta on tigi jangaali o ala e landade kadi janguɓe ɓen kanko mo uggini tuki mo jokki ko o fini o tawi kon tum ma kanko no famiri noon ma no faalira noon o jokka ɗum noon tum si on ti uggini ke ɗon ha o ɓantoyke yeeso Allah tawi jaka fof no mawa jaka o remu tawi sankaka vérification on tigi jon ko ñande dargal ko yeeso Allah ndaare te weƴƴite golle ɗen ndaare suɓidire ɗon hakkunde bata e nendi ko moƴƴi kon inne yi ɗum ɗo no jaɓini ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo Allah wiya ɗum ɗo ko ni mi wiruno ɗum ɗo ko sabu an waɗira ɗum ɗo tawaka ɗum ɗo nane mi wiruno ɗum ɗo na sabu an waɗana ɗum ɗon fof pottine taw si kon ko luttata no yonayi ɓay ɗon si ellano ka golle moƴƴintinta ko hande kadi ta ko Allah joni habbelam mi yiltito mi regira e ɗum ɗo mi retfiyay moƴƴintinnayi taba ko ɗon on tigi wowlata qila rabbi irji'un qala rabbi irji'un o inne Allah nattela e ɓaawo joni acce mi yiltito seeɗa joni mi golla ko moƴƴereji ɗi mi waɗa mi gollano on tumati ɗi joni mi yii mi joni ko aynal yaqin na ko karama ko ɓe wowlayno min na ɗum ko haalawi ɗuɗugi tun joni mi yiiren no gite an ɗen joni simi hootiɗo inchallahu nano mi wawno no mi wa'ata wallahi hara wonnoɓe gabruɓe ɓe artayno ɗo innaye ɓe wontuɗo hitande si ɓe artino wallahi na suudu ɓe didayno wallahi na oto ɓe soodayno wallahi na debbo ɓe ƴamayno wallahi na ɗi haajuji adna ɗo ɓe waɗayno few ko ɓe waɗayno o ko honno ko woni yeeso toon ko moƴƴirta puisque gamɓe ɓe yurnike ɓe haynike kono ko ɓay mo yehi artata Allah dandu tawede hara ko ka rectification toon ko toon ka vérification ko toon tawoyte hara golle men ɗe moƴƴa ko ɗum onti yo dartuɗo moƴƴi dey yo tegenno dey no wawi andade ga goy no golle ɗe moƴƴirta noon ɗum no wawi andade ga ko si Allah jaɓi woni en andata ga kono no yamiriri noon no hani waɗirde noon ɗum no wawi andade ga no winda no laɓɓina karama koɓɓen kadi no laaɓire no wawlude kono noon si a bogike konguɗi maɓɓe ɗin ka ɓawa noppi ma ga a wi min hakkitande ala ko ɓen wolta non min je m'en fous kere ɓen ko onno harayno hulɓini en torki Allah subahana wa taala yo Allah yaafa en faljireji men ɗi yo Allah jaɓa en golle men ɗen yo Allah yaafana en mawɓe meɗen yo Allah pooɗu balɗe men e hoore dine jaɓaka o arsika en battane moƴƴo torki Allah subahana wa taala Allah waɗu en malaɓe Allah waɗu en natoɓe aljanna Allah taw hara ko sabu aljanna o taganno en wona sabu yiite nge yo Allah ɓurtinan en leydi men ndi yo Allah fewnu lamɓe ɓen yo Allah o longin karama koɓɓen konguɗe wiɗi o yarli o waɗa yimɓe ɓe jaɓoɓe ko karama koɓɓen woni e yewtude kon Allah waɗu en ardiɓe moƴƴuɓe e ardaɓe ɗoftiɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnan e zurriyaji men ɗin Allah waɗan e barke nokkuji men ɗin Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin Allahumma anta al-ghayyu wa nahnu ad-du'afa wa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara wa anta ala kulli shay'in qadir
اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا كفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا الصفوف وسدوا الخلل. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنا مولانا إنك التواب الرحيم. يا نبينا من كل باقي نقول نتوكل على سيدنا ولينا نقول وسين كتاب الدين كمان كتاب الدين غير يوجد يا الله تعالى يا رب يا رب لنا الجنة نتوكل على الموت من أجل يقول الدين يا رب نتوكل على تعالى موت نقول يا أنت نشهد يا الله الجنة أن يكون باطنا يا الموت باطنا نتوكل على سكر من الموت وقت البقية اليوم ونقول نتوكل على الأول من ولدي كان لي أول وحد فلا يمكن لولدكم الذي قرأكم ينيم والباقيات كيدي وجوريكم قد والباقي وجوريكم لا تقول ولم ينطق أن يولد ولم Entonces ya la máquina se gana apure de dengue entonces ya la persona que son a tu vida alguien de peor de allá entonces Allah
seediɓe hajjuɓe yo Allah tabintinɓe ganduɓe ko bonnanta e hajjude seenaɓe men tokki Allah yo Allah newnaɓe ɗo seeɗa kamɓe kadi ɓe juuroɓe Allah e suudu hakkude ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.